Bisa kita mulai, anak kami Alia ya telah memilih soal juz pertama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. Alhamdulillah, selesai satu soal. Soal kedua ya. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أنفسكم من دياركم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم ثم أنتم هؤلاء تقتلون فريقا dengarna
ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Alhamdulillah. Soal kedua selesai. Tinggal satu soal terakhir. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Sadaqallahul azim. Ya, sadaqallahul azim. Alhamdulillah tiga soal ya sudah diselesaikan ya. Bagaimana komentarnya dari Pak Ustadz Rafi terlebih dahulu, silakan Pak Ustadz. Alhamdulillah, makasih. Sebenarnya ini sudah hafal ya, cuma tinggal mentuakan hafalan nak ya. Tadi ada dekat-dekat dua itu, satu wala tukhrijuna, satu wa tukhrijuna ya. Itu mirip wala tukhrijuna anfusakum dengan wa tukhrijuna fariqa ya. Situ terjebak tadi dan terjadi berapa kali bel ya. Situ. Kemudian ini masalah napas nak ya. Nanti waktu latihan mengulang cobalah terus latihan pernapasan juga. Jangan biasakan memanja-manjakan napas waktu mengulang murajaah ya. Tarik napas sejauh mana dia biar tidak mempengaruhi huruf. Dan kena gara-gara napas waktu wakaf pun hurufnya itu harusnya mati jadi hidup pula dia kan. Seperti tadi ada kan warzuq ahlahu udah wakaf
karena nggak sampai lagi napas, lebih baik berhenti aja. Warzuq ahlah. Ya kan? Kemudian demikian juga summa attarruhu, seharusnya diwakafkan aja. Summa attarruh, nah, nggak usah dihidup, pengaruh napas. Yang mau disambung nggak ada napas lagi. Kemudian mengulang ya. Tadi ada diulangnya anta wa zaujukal jannah. Jangan dari anta ulang, minimal dari uskun ya. Uskun anta, tinggallah kamu di surga itu. Jadi jangan antanya jadi uskun anta. Ini perlu bimbingan ustadznya nanti. Ya, kemudian masalah tajuk juga ya, banyak yang bersangkutan nanti dengan ya, Ustadz Yuni Maha. Tapi alhamdulillah sudah ikut, bagus hafalannya ini ya, tinggal bel berapa kali tapi bisa dilewati. Baik, terima kasih. Oke, baik, terima kasih Pak Ustadz Rafi. Selanjutnya Pak Ustadz Yuni Maha, gimana nih komentarnya? Baik, alhamdulillah iramanya dapat, hafalannya tuntas walaupun ada bel sekalipun dan bimbingan sekali. Catatan saya sama seperti catatan Ustadz Rafi Munir. Yang perlu Ustadz tambahkan yaitu mad jaiznya ya, nak, ya. Tadi ada 2 kali mad jaiznya cuma 2 harkat. Kalau mad wajibnya betul sempurna, wa id qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu, betul tadi lil malaikati betul sempurna. Tapi kalau di mad jaiznya qala alam aqul lakum inni, kurang sempurna tadi, cuma 2 harkat mad jaiznya ya, mad jaiz munfasil. Kemudian ada satu lagi tadi pada soal yang kedua, wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil azab, cuma 2 harakat tadi. Nanti sempurnakan lagi lebih dari 2 harakat ya. Demikian, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Ustadz Yuni Maha. Oke, dipersilahkan ke tempatnya kembali Ananda alias Safira.